Nkomeje kukwifuriza kugira uwa gatandatu mwiza cyane. Reka duhere mu ikipe y'igihugu ya Maroc. Akaba rero bamaze kubona inkuru nziza cyane mu kanya kashize yuko Muniri El Haddadi akaba rero mu buryo bw'official amaze kwemera kuzakina ikipe y'igihugu ya Maroc. Bya Espagne abonye bitazamvamo mu by'ukuri, akaba rero yemeye aramanutse iwabo muri Maroc. Ari nako Raúl Jiménez kwanda ikipe ya Wolves amaze kongera amasezerano rutahizamu nya Mexique kugera 2024 rero kariyeri igomba kurangiriza mu ikipe ya Wolves quand même. Ari nako kandi ikipe ya Norwich imaze gutangaza yuko imaze kurekura Ben Godfrey, akaba amaze kuva mu ikipe ya Norwich yerekeza mu ikipe ya Everton. Akaba rero yamaze gukora medical tayari miliyoni 25 z'amapound. Rero Norwich kari imutangiye mu ikipe ya Everton ikaba rero uyu munsi biteganyijwe ko ishobora kuba rwose yashyira hanze Ben Godfrey. Hoffenheim mu gihugu cy'Ubudage ikaba ifite rutahizamu witwa Andrei Kramaric, akaba rero ingore gushakishwa cyane ikipe ya Bayern Munich ifuza gutanga miliyoni 30 z'ama-euro, ariko ikipe ya Hoffenheim iramushaka miliyoni 40. Bikavuga ko na Manchester City ishobora kuba yinjiyemo akaza kuba backup wa Gabriel Jesus ndetse na Sergio Kun Aguero. Andrei Kramaric na afere gukurikirana cyane. Ni nako kandi ikipe ya Eintracht Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage rero imaze gusinyisha Amin Younes, akaba ari umusore w'umuhinga muhanga cyane rero akavuye mu ikipe ya Napoli bamutije mu ikipe ya Eintracht Frankfurt mu gihe cya saison ebyiri. Napoli kandi ikaba ikomeje kuganira n'ikipe ya Chelsea kuri Time Bakayoko, akaba uyu nguyu rero ntabwo yabashe kumvikana ikipe ya Milan. Rero Napoli ikaba ishobora kuba igiye kumweregukana. Anderlecht mu gihugu cy'Ububirigi imaze gusinyisha umunyamerika wazanywe na Mourinho mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Chelsea bamwibuka cyane Mati Maziaga. Aka rero ikipe ya Anderlecht imaze kumusinyisha ku ntizanyo kuva mu ikipe ya Chelsea. Fenerbahce mu gihugu cya Turkiya kandi ikamaze no gusinyisha rutahizamu kuva mu gihugu cya Senegal. Rero yakinaga ikipe ya Ahanyaspor, ariko akaba bamuzanye nk'ubuntu rero mu ikipe ya Fenerbahce yitwa Papi Cissé Dembo, uramubona aha ngaha. Ni nako kandi mu gihugu cy'Ubudage rero Hans Flick yamaze gutangaza yuko rwose Hudson Odoi ngo ni umwe mu bakinnyi beza cyane tanazikomeye cyane ku mwanya we. Akaba rero nta kuntu ikipe ya Bayern Munich itaba imushaka, ariko mu kanya gatoya cyane ubwo ikipe ya Crystal Palace imaze kunyagirwa na Chelsea ibitego 4-0 mu kiganiro n'abanyamakuru, Frank Lampard akaba amaze kuganira n'abanyamakuru rero ababwira yuko kugeza kuri uyu munota arashaka ko Hudson Odoi aguma muri squad ye. Akaba rero ari umwe mu bagabo ngo bamuha ibisubizo bindi mu bijyanye no kwataka mu by'ukuri, kandi nashimye n'uburyo yitwaye kuri iyi match. Rero batsinze ikipe ya Palace ibitego 4-0. Urumva ko umutoza w'ikipe ya Chelsea ntashaka ko umukinnyi ahava. Reka tweteze mu ikipe ya Arsenal, ni byinshi biri kuvugwamo. Icyambere nuko Lucas Torreira amaze gupasa medical mu ikipe ya Atletico de Madrid. Rero igisigaye nuko umwofficializa akaba avuye mu ikipe ya Arsenal nk'intizanyo njya mu ikipe ya Atletico de Madrid. Ikindi kiri mu ikipe ya Arsenal nuko Houssem Aouar, akaba rero ibijyanye na Houssem Aouar rwose bimaze kwanga. Ayaya RMC mu gihugu cy'Ubufaransa ikaba imaze gutangaza yuko iryavuzwe na Jean-Michel Aulas rigomba gushyirwa mu bikorwa. Akaba Houssem Aouar na Memphis Depay ntaho bajya, negotiation zose ziri off. Akaba ngubu nta kintu na kimwe cya request na kimwe iyi kipe ya Lyon yafungura ku bijyanye n'abo basore bombi. Akaba rero bombi bagumye mu kipe ya Lyon bagiye kwifasha kuzakina champion umwaka utaha, hanyuma bakazayishakira tike ya Champions League. Urumva ko rero ikipe ya Arsenal byakoraga ibyo byose rero bimaze kwanga ubu mu buryo rwose bugaragara bufatika ku makuru ahari. Houssem Aouar deal is off, ntago azaza mu ikipe ya Arsenal. Mu ikipe ya Tottenham Hotspur yo ikiri kuhavugwa ni umusore Yohan Foyth, akaba rero agiye kwerekeza mu ikipe ya Villarreal nk'intizanyo. Ni nako kandi Ryan Sessegnon nawe ari hafi kujya mu ikipe ya Hoffenheim nk'intizanyo. Tottenham Hotspur ikaba ikomeje kwimana umusore Dele Alli, ntago rero ishaka kumurekura. Paris Saint-Germain yatanze bid zose akaba bazisubije inyuma, ariko PSG ngo ntago irarekura ku buryo ngizemera kirekuye ku munsi wo kuwa mbere Mercato zifunze. Twekeje mu ikipe ya Manchester United mu by'ukuri abafana ba Man United nta kindi bashaka kumva baretse Jadon Sancho. Sasa ibintu bya Sancho hano bigeze bitangiye gukomera, bimaze no gukomera, none bigiye guturika burundu bijye hasi. Akaba umugabo witwa Michel Zorc, akaba ari we uhagarariye imikino mu ikipe ya Borussia Dortmund, amaze gutangaza ati twagiranye agreement na Jadon Sancho yuko ashobora gukora transfer muri isama kuri point zimwe na zimwe tugenda tuzumvikanaho mu gihe cyashize. Atari ku ngubu idirishya ryo kugurisha abakinnyi b'ikipe ya Dortmund ryo kumugurisha ryarafunzwe. Ibi rero bikaba byashyizwe kuri Twitter ya Christian Falk, akaba ari umugabo uhagarariye football muri Sport Bild. Akaba amaze gushyira hanze rero aya magambo y'uyu mugabo directeur rero mu ikipe ya Borussia Dortmund Zorc, kandi akaba anatangaje impamvu ibihuha byose byagiye hanze ngo Sancho impamvu atakinye match ngo atsinzemo Freiburg ibitego 4-0 mu kanya. Akaba rero avuze ati Sancho ni umukinnyi wacu igihe kirekire, afite na kontra ya natwe igihe kirekire.
yararwaye, ntago ari impamvu za transfer zatumye adakina iyi match. Iyi niyo mpamvu nyamukuru atakinye match yo kuri uyu munsi, nuko yararwaye. Akaba rero Zoke yakaniye cyane kabisa, ntashaka kumva umuntu uvuga kuri Jadon Sancho. Akaba rero avuga ati Jadon Sancho idirishya twararifunze tayari. Diego Dalot yamaze kugera mu gihugu cy'Ubutaliyani, rero Man United yamutije mu ikipe ya Mirase, akaba yamaze no gukora medical. Nako kandi Man United rero kuri ngubu ngiri kugerageza ku munsi wa nyuma kureba ko yazana Alex Telles, ariko ngo ikipe ya FC Porto yabwiye ati kuri wa gatandatu mudarara murangije deal, ntago tuzabaha Alex Telles, mugomba kurangiza deal kuri Terenzi uyu munsi ku wa gatandatu. Man United kandi ikabikomeje kugenda iganira na Edson Cavani rero United irashaka kumuzana, ariko umushahara ni hatari 210 by'amapaundi ku cyumweru nibyo Cavani ari guca ikipe ya United, kandi akanasaba yuko United yamusinyisha imyaka 2. sinzi ko rero biri buze kuza gukunda United, kandi ikaba iri kubona request iva mu ikipe ya Leeds rero ikari gutira Daniel James mu ikipe ya Man United, hanyuma ikazashyiramo option yo kumugura $25 z'amapaundi. Dutegereje kureba uko ibintu biri buze kuza kuba bigenda. Rezami, ibihe byiza cyane rero, mukomeze kuryoherwa kabisa na weekend yanyu.